haduh artayo shadu sautayo la ban misno u Cristiano Ronaldo nakadaw ka muscle injury. But don jingkyrmen shushu ka Arsenal ha ka Premier League title race hadin baga Manchester City kaladu ya point ha ka jingla kai ka kamha. But siya pun no ka Manchester United kum kata ka unbeaten team hadin baka Newcastle kalalaban pelim ya ka lengba luwi cool. But Kruit Sendon ujau Pedro da ka hat-trick na kabenta ka Chelsea kabaka Chelsea kalalaban pelim ya ka Aston Villa lengba luwi cool. Lai telina ujau Pedro kawin na ukol Palmer. But hawai perlok hadin baka Manchester City kalkut haka kai persya ka Nottingham Forest manta ka Arsenal kali o jingkyrmen shushu haka title race jong ka Premier League namar ka Arsenal kalaban jok wala not cool ya ka Brighton kabal thep da usaka haka ba ka ka jingjob jong ka Arsenal kala pelong ka bantam point hadu new point haka making point jong ka Premier League. But hoy perlok habangi phai pat nakaliang jong Cristiano Ronaldo hadin bo lamat ia ka injury. Cristiano Ronaldo udon kam haduh artayo lanes sautayo panwan phai biang syaki jingil kai haka balak milti bon misi artali ki jingil kai nakabanta ka Al Nassr haka Saudi Pro League. But haka liang ka jingil dan mentaju ubat ka Portugal haka jingil kon international friendly match persya ia ke Mexico kaban saile kai haunehi ubnai haka arp khunda tarik umas nakaliang jong Cristiano Ronaldo kadang don kadaw ba unla banmi madan hanringin sai pek andala poi kata kapor namar manta Cristiano Ronaldo uyo ia ke jing suma kabamanla kasni bat halor kane ke injury ke jongu kanam kata setia u na kabanta ka World Cup.